Hagajing lakai T20 World Cup semi final happening ke India Persia ke England. Haba pai syakna ke jing lakai ke England kala job ke tos, bat kala ailat shwa ya ke India bentit nengkong. Haba ngi pai syaka palitit jong ke India kirang tit jongka kilala benile kai bha ka bagi lala ban kamai hadu arspa san peulai rons bat hap tang new wicket naki arpeu over. Bat hagna ke jing lakai Sanju Samson ulala benile kai bha Hagabau lola ban kamai hadu prav kandai rons nag benta ke India bat ka target nag benta ke England kalong arspa san peu sau rons nagi shispa arpeu balls. Habangi pai pat syaka palitit jong ka England wan lagi rang tit Hakhmat jongka Khlem la banile kai bha Henry girang tit pedeng jongka kila penma ya ke India hagaba gila jan la ban kot ya ka thong bala bu da India hagaba gila la ban kamai hadu arspa sau penriu rons bat hap new wicket naki arpeu over bat ka England kaduna satang new runs naga target balabu nakari India. Badhagan ng jingle kay urang tit badang arpeu arsnem ka England. U battle ulala aban kamay ya ka Sparrons. Badela magini ki new runs ka India kalala aban penlim ya ka England. Bari orong siya ka final jong ka jingle kay T20 Cricket World Cup. Badgan kun Persia ka New Zealand hagan ng new play ka Banwan. Haga jingle kay French Cup quarter final second leg happening ka Lyon Persia ka Lens. Hagan ng jingle kay baro artri ki kenhon ki akhai damar argul hadu bukod ka kendai pemenit Henry Day haga penalty shootout bola kenciat marsan ngut kalen skalala aban prelim ya ka Lyon da san lasau pada orong sya ka semi final. Haga jingle kay Premier League hapring ka Tottenham Persia ya ka Crystal Palace haba pai sya ng jingle kay ka Crystal Palace kala khur ka nam job hadin bagalala ban prelim ya ka Tottenham da laila ka way badhaga ng jingle kay Ismaila Sarr ulayo ban tiap argul nagbenta ka Crystal Palace. Hagajing kay AFC Women Asian Cup happening ka Philippines Persia ka South Korea. Hagajing kay kitay kay jong ka South Korea kila khur ka namjo hadin magilala bat lim ya kitay kay jong ka Philippines da lailanon. Hagaway pergajing kay happening ka Iran Persia ka Australia. Hagajing kay kitay kay jong ka Australia kila khur ka namjo hadin magilala bat lim suk ya kitay kay jong ka Iran da South Lanot.